aprangsi dagarong amen lake nilitum ke Chanmari si pubom di Pulamding Road 2 kilometer. Angke arong asaramen binong bangke mongol sing timung. Sita nilitum bange dag bangke Chanmari pusi pubom. Anke nilimen bangke birsing inghi. Lapen lapu nilihe masorlo labangke pria timung pi. Yang litum la bangso ni agotona mate ini kisung pu pia ati alam thelo nantum paklang dak. Alam bangke lapu loho nilitum dag nisaidu asupo apok lo puke he masorlo pu ati asupo apok lo nilitum saidu asupo pandak nilitum kachibi pon pining pen ningkan pli po ningkan pli an ke pleng plelang sita ningkan e thom ke parelo lasi dak chibi pon lo anke nilitum dak pensi school ta padun lo dak rong kimi LP school si padun bom lo anke pining ane alang ke Charlie ke class 5 an lo ke Charlie bang anke alam bang ke lapulo kospi koson pene nilitum chubi pon lo panani bang thang theder lo sita me chu ke dam tang par patumi diklo Sunday ar ni adap mane nilitum ta bhaini ta dukan si dodo ajo dukan si dodo anke alang bangke hem si dodo mane alang bang hem do sita apu to hem si me yang anke kopi koson pene las bang so bangke nitum kang cek putawe kache bhong ke theng putawe pana ningka ne do sita me alang le school don po hem bang po out pen kar julong long bang ke ajir po men football pathu dam po lason se arjulong sita me kopi koson pen lo ne Sunday ar ni adap prang bang ke alang bang ke nitum bang e thek dundang le dalo sita me hemasor ke dam an bang ke kachini dam bang ke alang bang ke ini nitum bang kama thajung jung bang ke Sunday ar ni bang ke alang bang ke Sunday mane church dun bom titu Sunday school dun bom titi anke laso ar ni bang ke ninitum ta ene bang ke nitum bang ke kaprek ar ni bang ke nitum thur dab o hem ke dam ta dam dab o sita me Sunday ar ni bang ke nitum bang ke ene ta nahok ta dam de pupo thur der o lapen dokan da ingpu der o nilitum dokan so se chibi anpar ke hem damlo aw sopan theklong le derlo anke hemasor bang ma thalo ene ta Sunday pini ke Sunday school si ke dunbon pusi ma thalo anke apor dam bomlo ene ke Sunday school pen girja ka suti ke bai kreni si suti ti anke va so bangke bangve derlo anke church along kidona tum phanta anot fan phone call lo Sunday school pini bangke amen ke enru teron pu pini mane Sunday school nang dun ma pu anot phan arjulo anke inota nang than lo pini ke Sunday school ta nang dunde girja ta nang dunde anke enot phanta call po lason si nang than lo anke nitum ta manghu agle are laso kona sike dam jima polo anke apinua bangke pu hem nga kam klem hot amad aperi langlo aperi theklong ledet plus anke alang school ki dona bag da theklong ledet ama se manghu haglo anke kopi ko son ma kona sike dam jima la so la ho puyalo anke inot phan khobor lo anke ritari don lo anke dagarong asortum ban school dona peda jirpo tum than lo alang jirpo chemi o ke la pulang milita do anke relief camp ta do polo anke nilitum bangke earning sam bangke het aja sita me ridon nai ho polo ridon lo ajir potum long pale dam lo ama ajir potum handa chitong te det anke inot sarpi phan chitong lo sarpi nang than do na tengke dagarong ke hobha do amat hobha don et pusinang than non lo laban ke anke nitum ta hala ajir potum phana chingki nang ta chingki long le der lo ama se nilitum ta khobor lo anke hem che bang thujui lo anke aro earning sam dam thulo earning sam dam ta anke chetong dam de derlo chetong dam de derlo anke patumi hombarani bang dam lo ajir potum hanta chetong dam lo anke ajir potum han arjulo lasonson enru teron nangtum ke jirpo chemi o nangtum long wang ma pala hei nitum long ke wang we sita me nitum bang ke ahok pet ka matha bang ke Sunday ar ni bang alang dak pen choi chethapon lo bag pen chepon lo ama dam jui lo nitum bang ka matha bang ke ajir po tum hadak hobado po nitum phanang than hai hesi mane ajir po tum long hobadun jui ma pusi nitum bang ka matha lo amane ajir po tum long dun jui lo ama si hemwang vedar lo bon pu yallo de bar ajota lason si nitum bang ka matha lo anke ajota nang le der lo
anke patumi hombarani bangke damlo ajir po tomanta chingki chethan dam longlo amat nitem longke wangwe nitem ke hobadun et sunday ani ta anke nitem ke chitong longke saturday ani lisi last chitong longlo palam lo anke lasi nitem bangke kopi koson si kamatha si gemi puma nitem bangke along along ajir po tomanta penangan phan arjulo hin ta khobor pilo amat thanga bertala long ledet lasi nili rat hoya che rat tum phane chuning riye bangke nili tumbangke rinengi ane ri atlo bor inengi ane bor ilo lasi nahokle theklong si tame laso so phan amen bangke enru teron polo kedoke lamding road 2 km chanmari sido alangli gacharli ke rongkimi lp school angdeng bangke lake pining an class 5 lo lasi nangli tum nahokle theklong si tame karbenglong solang do arat an donse laso so phan theklong polong te nili nombor nangsi thandon ikpo laso nombor long nangli tum nahokle theklong si tame nang birta iktha nili gachuning riye bangke nangli tum nahokle theklong si tame jongse theklong loklo polong te nili tum phan birta nang pitha athe mate nili tum ke along along ta dam thek derlo ahem ta humpi dam thek derlo lasi nili karbenglong arat phana chuning rika la puhen lo nangli tum nahokle theklong si tame nili tum phan birta nang pira laso so phan jongse nangli tum theklong lok polong te birta nang pitha nili phone number bangke la pen lo 7002968482 lalo nili number bangke anke se number bangke 8822884826 nangli tum jong se nahokle theklong polong te laso number long beta nang pik tha pusi ni rat phantum han chuning ri lo aprangsi nelimen ke priya timong pi anke laso so kangbo amen ke Andrew Teron anke larong binong ke pusilchar Newmalidor hin aman ape apo men ke Sarhon Teron aman ape men ke Nirupa timong pi anut kapre kalilo lage nite asap po apok lo anke kangbo bang ke Deobarani si pense hema vedelo amat rijan ta rilo amat long ledalo amat atumi ta po mondir along ta lane lokhe tumhan pedam si ne lokhem han pedam si sang stame pelang dam lo amat arnam stame pardom lo marha dak sang kelang long ta ajarpo bahini si jarpo bahini amat lasar pemar bahini si pene dowai ki pisi kipon basi nangithan mat pu arnam kardom long ta lason si nangithan